Ngicela kunivetela bathandekaka bafati lamahle ngenhlonipho. Timbawu tanaleli zinyane lekungendeka lithathe tindluku tebukhosi eSwatini. Ngendlela khona ninganoba nema-speculations la wrong. Emoyeni emehlo ami avulekile ngaboniswa leli zinyane, nati timbawu talo. Leli zinyane lide imbandla kodwa linesihluthu, linetinwele enhloko, luphawu number 1 lolo. Luphawu number 2, simo saleli zinyane akusiso lesiphaphako kodwa ungumuntu lonesimo lesiphasi sakudliwa ngemahloni, lothi noma khuluma athi lapha lati kwangathi udliwa ngemahloni kuyavakala. Naku-ke lengakubona emoyeni kwendeka. Leli zinyane ngalibona lithatha emandla, lamandla bekuyinto lengathi imise kweshape yemlende. Uyawubona mos umlende kusuka ethangeni fika phasi enyaweni lokuthi kunelidvolo emkhathini. Now beyikanjalo-ke lento kodwa igoqotelwe ngemahiya, ingabonisi lokuthi iyini lele lapha ngekhathi lele ngiyona ingemandla kuyavakala. Amen.